Dobar dan svima. Danas pričamo o obukama za plišani šal, patofnice i kapicu u najmanjoj veličini. Što se tiče šala, znači šal možete izraditi u apsolutno bilo kojoj veličini. Da su vam instrukcije da vidite kako to izgleda, kako se širina podešava, kako se dužina podešava, a što se tiče ovih patofnice i kapice, u pitanju je veličina za najmanje bebe, znači bukvalno set za novorođenče od 0 do 3 meseca. Primetili ste da sam u obuci radila sa ovom bojom. Znači uvek me pitate da li može još neka druga boja. Naravno da može, ali što se tiče materijala uvek savjetujem da to bude baš Himalaya Dolphin. Razlog zašto sam odlučila da sve bude u jednoj boji je da biste vi mogli da napravite sopstveni set za bebu. Znači, a vi možete naravno naručiti samo patofnice ili samo kapicu ili samo šal, svejedno, obuku za to. Ali u principu sada ću vam pokazati u kojim bojama sam ja sve radila. Naravno na tržištu postoji i više od toga. Ja radim sa nekih 6-7 boja i vidjet ćete sada na što treba obratiti pažnju kada kupujete baš tu vunicu. Znači, Himalaya Dolphin je vunica, ja sam probala već 3-4 neke različite vrste plišanih vunica, ali ova mi je za sad najpostojanija, najmekša i nekako mi se najbolje pokazala. I da bi uopšte rad vaš ispao baš kao što je objašnjeno, pošto je objašnjeno apsolutno od početka do kraja, čak i da nikada niste uzeli heklicu u ruke, shvatit ćete samo sporije, ali to uopšte nije važno. Važno je da uspete da napravite baš onako kako treba. U nastavku gledajte koje su to sve boje u opticaju što se tiče ovih mojih patofnica, kapice, šala i objasnit ću vam kako da odaberete. Sve ovo što vidite je vunica Himalaya Dolphin Baby, turski proizvođač, i svaku od njih kupujem u Vunica Shop RS, to je sajt iz Novog Sada, možete naravno i lično da odete, ali u principu ja, pošto sam iz Beograda i ovdje nemam u blizini Vunica Shop, onda naručujem preko interneta. I kad god naručujete i planirate da radite više projekata, onda je uvek bolje na paket da kupujete, ne zato što je jeftinije ili nije jeftinije, nije bitno, nego zato što će vam se desiti da budete na polovini projekta i ne uradite do kraja i zafali vam ta ista boja. Vi možete tu boju naći, ali vrlo često se dešava da nijansa koja se vidi pod, ne znam, dnevnim, noćnim ili onako naoko, pod dnevnim ili noćnim svetlom, može da se desi da odstupa od te s kojim ste prvo radili i onda ćete morati sve iz početka. Tako da uvek obraćate pažnju na sljedeći moment, a to je, ovdje sam ja i dopisala da vidite šta znači. Znači ovdje je oznaka rank, to je u stvari boja. To je oznaka za tu boju. Ovdje kod nas piše, na primjer na tom sajtu Vunica Shop piše puder roze boja, ali ovdje je to, znači 80349, to je ona boja kojom sam radila sve 3 obuke, puder roze, i znači tu boju tražite kad hoćete da radite baš tako kako sam radila u obukama. Ovo ovdje sa strane, parti, što piše, to je oznaka za, to se još naziva i lot, vjerovatno ste vidjeli ako ste radili, ako ste heklili inače, i to je broj serije. Znači serija, isto bi trebalo gledati da je iz te iste serije ta vunica koju dokupljujete. U svakom slučaju najbolje je da uzmete za svaki slučaj bolje jednu više, nego da poslije imate poteškoće da iz iste serije kupite baš tu boju koja vam je potrebna. I sada ćete vidjeti i druge boje. Znači vi možete obuku pratiti i raditi, na primjer, belom bojom ili plavom ili kojom god. Za belu pokazat ću vam oznaku. Znači boja je 80301. Ja sam radila s tom vunicom. Ovo je broj serije. Onda svetlo plava. To ste isto vidjeli kod mene. Ovo je jedna kapica.
Znači 80306. Dalje imamo ovu koja se me nazvala siva, mada je golubije siva ili kako god. 80325. Slonovača. 80342. Ova koja je u ponudi krem, a kod mene je to vanila, pošto stvarno podsjeća na vanilu. 80308. I ova brown 80337. Eto. Tako da kažem uvek, ako hoćete više da radite projekata, uzmite onda na paket, ako ne, onda gledajte u obuci piše za svaki proizvod koliko vam je potrebno grama od koje vunice, tako da nadam se da sam vam pomogla pri odabiru. Svakako možete me kontaktirati ko želi obuku, aktualne su sve 3. Na sve 3 kupljene odjednom dobijete popust i javite mi se u DM. Prijetno!